Mi ćemo se zalagati da Visoko bude što bliže centrali, to jest Sarajevu, kad je u pitanju liječenje. Mi ćemo se zalagati za jedinstven zdravstveni fond, da svi naši građani mogu da se liječe u našoj dragoj Bosni i Hercegovini. Mi ćemo se zalagati da naše novorođeno dijete u Visokom bude isto vrijedno kao i ovo 40 km od nas u Sarajevu. Ne može biti dječji dodatak 16 km u Visokom, a 76 u Sarajevu. To mi više nećemo, ako Bog da, dopustiti. Možemo vam slobodno reći da preko našeg brata Darija uvijek možete stupiti u kontakt i da će Visoko, ako Bog da, bez obzira što nije glasalo za Samira Šiboljića, ako uđe u federalni parlament, imat će čovjeka koji će se zalagati, ako Bog da, za sve vas.